Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Grace at taga La Trinidad, Benguet. Ako nana. Napudno ak nga agayat, Mr. Lonely. Naragsakak no maipaay ko ti kayat ti boyfriend ko. Ngam apay nga itilikodan ti kinapudnok iti boyfriend ko, ket impaayan nakpailaeng itiliday. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Grace dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, adoyan ti kwarta abulbuludang. Agyaman na, Grace. Impaglakid din. Tada ka na singpet, akaayan-ayat ka. Juan, basta para kan ka. Grace, atay pagakan ka. Ngamin, kadakadwak kita ijadagos ko. Ha? Kadwam? Juan, kasinsin ko. Kaya't masikog. 3 na tinagan na. Ha? Pamilyado ti nakarelasyon na. Kaya't nga ipapatay ti asawa diya nakarelasyon na. Anya? Kaya't nakuna kanyak ti ama ni Trina. Ano mabalin? Makipagnaad kumapay la kanyak ni Trina. Adayo nga minti ayanda. Kaya't saan da mabantayan ti anak da. Iso makipagnaad pay la kanyak. Naikat nga miniti trabaho na. Kaputa kanayon arang-arangan tayo asawa ti nakarelasyon na. Kanayon na mapan-aparan. Kastagayam. Kat? Dudwa kayo, ijay dagos mo? Oo na. Awan mat sa bali ang pamanan na. Sagat danda ni naganap. Kastagayam. Inton makaanak, agawid to ni di lugar mi. Saan ka di anaalas at dudwa kayo laang nga agnanaad, ijay dagos mo? Kasinsin ko mo. Uray pa'y. Awan dakes na tagkasinsin kami. O sige, ngam kayat ko amam-am mo. Mabalin ka di ayam amom to kanyak? Ay kagwa na. Intay di dagos ko. Tayam amokan ka. Iso ni Trina, Grace. Kumusta, Trina? Nasaya at mat. Sige, panawan kayo pa ya. Mangisaganak iti merienda tayo. Sige, Paul. Trina. Sa dino ti pagturturugam. Iti ka di silid? Wano, dito'y salas? Iti silid. Kat dito yung matsupa ti pagturugan ni Paul. Kasta ka di? Agkasinsin kayo ka di talaga? Ha? When? Saan ka di amaalas? Adudwa kayo laang dito'y dagos na? Akas lakid din agasawa kayo? Nang rona tamasikog kapay? Awan parikot kanyak. Mas kayat ko pa dito apag naadan. Tamaaywanan nak anaimbag ni Paul. At da isagot ko kan ka, Grace. At to'y Ha? Wow! Kan-kanan? Nagimasan? Nagluto ni nanang ko iti dikat. Iso analagip ka nga ikan. Talaga? Agyaman ha? Oh, di kanin tayo intong break time. Ngamin, saan ko akabaulan nga ibusan day ta? Tanaga do? Wan, ti importante, kat maramanam. Talaga paborito ti kan-kanan din do. Agyaman ha? Hoy, Dindo, apay ani Grace na ang tinikam itikan kanin ngay. Naimbaglaangan ata saan ang naimot, kat in-share na kada kami. Ha? Kwa? Hoy, sumardeng kayo man. Kan-kanan nyo lang haroden. Sumanao kayo pa'y lang. Ay na, bayam idan, Grace. Kastada talaga. Ay, sutilda talaga. O ala din do, agmerienda ka matan. Mabit lang, tayalaan ka. Nag-time in kan?
Amangan no nalipatan manan. Wan, nalpasan. Ah, Grace. Apay asan ani dindo tinagbalin akayan ayat mo? Ha? At least day jay. Dakkel ti sweldo na dito opisina. Kan nasingkat a lalaki. Anya? Sa bagay, no iti lang ha, mas natataar jay security guard a boyfriend mo. Ni Paul. Ore security guard lang ni Paul, taay ayat at mat. Okay. Awanan maibagak pa'y. Maala, ingkan iti lamisaan mo. O sige, agkuyog tanto nga agawid kalpasan ti trabaho. At ti share ko iti abang ta, Perla. O sige, taagbayad akto inton agsapa. Ta sigurado, umay to ni Mrs. Lee nga agsingir. Manginaan nak iti abang ta. Nalakapay kit di tasagay sa ta iti kwarto. At dasalas kan kusinatan. Kat 7,000 lang. Sa bagay, agkudwata mat kit di Kandak kalamat kit iti sweldo ta iti opisina pagtrab-trabahuan ta. Iso ka ba ulan ta, bayata? Wan, kayat ko daytoyan apag na edan, Grace. Nangingina pa'y kit di iti daduma Sa bagay. Alay, hinta maturugan. Tani, adda trabaho tayong tunbigan. Sana pa yung makatulog. Pampanunutam ti kakabkabalay ti boyfriend mo? Wen, kas lang aming imposible. Nga iso a babae? Makipagnaod ka ni Paul? Kasinsin naman ako nan. Agpapanpay. Dudwada iti dagos ni Paul? Obserbaram ida Amangan ket dimat nukun ko nadala ang agkasinsinda. Tagayam adda relasyon da. Kasta ti atap ko. Nukas na, agpaliw ka. Adag tuk-tuk-tuk. Amangan no ti boyfriend mo dahil na. O sige, ingka maturugan. Ta siya kung ti mangilukat itiri daw. O sige, agkapikan mangan ka. Nagyaman na ka, Grace. Kumusta ni Trina? Pag may message dagos ko, agawid akmet langin to madamdama. Narigat noon kadwa na, takaasiman. Apay pilang amin nga imay ka dito eh. Di ka pala nagdiretso ang nagawid. Kaya't ka nga rin mo ta makita. Pangasim, tadi ka kumagungat. Wan gayam, kaano nga aganak ni Trina? Diyan ka mo, basta asidagan. Kasta ka di? Ala, mangan kan, takalpasan na. Agawid kan, takaasimat ni Trina nga agmay-maysa. Perla, kuyugan nakman. Mapantag paliiw iji dagos ni Paul. Anya, uray siyak, iraman mo pa yun. Saan na bali tawan mo't sarap ta ita ta Sabado. Iso ako yugan nakmatan Ay, manaktak ka iti panaglabak. Sapay nagado ti lalabak kita. Aglabatan to inton sumangbat ta. Sige man langan. Kuyugan ka. Nakakandado matiri daw, Grace. Wanyarwad, rimwar dagayam. Amang ano naganakan tay babae. Ha? Awan tao di ka, kabalasang nagpipintas. Rimwar dagiti agasawa. Ha? Isa din no tinapananda, tata. Jakamaw. Makakatawa ka dagiti nga agasawa. Uray adda di tao'y paraangan da. Katagin inagakda. Anya? Kasta ka di, tata? Wan, nakitak ida idi kalman. Agin inagakdakit din. Adi dakat sumprak. Ta iti unag ti pagkisanda. Anya? Danda ni aganak tay babae. Isu ajay lalaki ti aglablaba. Adaw ti nakitak abadaw ti maladaga. Nga insalapay tay lalaki. Wan gayam. Kapin ano yaw? Kwa. Ay, pagayam ni Ida, tata. Di ka matagaraw di ta nagtugawam, Grace. Sipod simangpot na. Intugaw mulat ta ditan. Kunak man nuglaba ka. Pampananungtot namin tinakunan si Lakay. Amom, Grace.
mamati ak itimbagana. Nga agasawa da Paul kanti ko na akasingsing na. Saan ko apat yun? Ay nano siya, mamati ak. Kat adakin ka ano kayat mo ti paluko iti boyfriend mo. Perla. Si kaamis mo ti mang takwat no pudno tinako na tilakay. Ngam siya, talaga ang mamati ak. Apay nga imay ka diti dagos ko, Paul. Rabi ina. Asino ti kadwa ni Trina? Kabalan na tag may sa... Paul, ibagam ko matipod no kanyak. Kasinsin mo kadi at talaga ni Trina? Wano ka relasyon mo? Ah? Ibagam tipod no, Paul. Sa anak nga agungan. Basta ibagam tipod no. Kasinsin ko. Saan nga min anak ka papati akasinsin mo? Patyan na ko, ma. Ayayatan ka, Grace. Oh. Ayayatan ka. Ayayatan ka, Mat, Paul. No may papan ka ni Trina. Awan pagdanagan. Gaputa talaga kasinsin ko. Kan may isa. Sikat ayayatek. Kat pangasim. Tasan ka kung mga duwa-duwa kanyak. Ayayatan ka. Kat saan ngagbaliw dahi ta. Paul. Hello, Paul. Grace, pangasim. Kasapulak ti tulong mo ina. Ipantay ta ni Trina iti ospital. Ang awan magkwartak. Anya? Tulungan ako, ma. O sige. Ibagan mo sa dinong ospital ti pangipanamkan ko, ana. Tama panak ijay, itamot lang. Adda ni Trina iti delivery room. Wen, katagyaman na tayo may ka. Tano awan ka. Awan ko mati nangalag iti ingkatang ko iti masapsapol ni Trina. Paul. Kasanumot ngamin. Into en bigat pala maalak ti utang iti gayam ko. Apay, saan ka kadian nagsweldo iti paggugwardyaan? Nayutang konti sweldo. Anya? Siyak ti kadwang pala ita, Trina. Gaputan nag-duty ni Paul. Sana bale, Sabado mo't ita, katawan sa rag ko. Kasta ka di. Trina, kayat ko mga ibagam tipod no. Adda relasyon nyo kan ni Paul, saan ka di? Ha? Saan apod nung agkasinsin kayo? Grace, kinapudno na. Uray siya kat masaksakita anak man. Gapot aging gaita. Kat adda relasyon nyo. Anya ti kayat mo asawan. Agayan ayat kamin. Sakbay anagayan ayat kayo. Anya? Kanaayon idi ni Paul iti dagos ko. Kat ijayan amat maturo. Ngam idi masikugak. Imakarakon iti dagos na. Tanagsardengak matan iti trabaho. Anya? Saan ko nga inaklon nga adda relasyon mi? Idi damo ang nakita ka. Gapot agam akak. Nga amangan no agungat ni Paul kat papanawan nak. Oh. Nagkarialiklikan na ka. Nga maging kaita. Adda pa'y la relasyon nyo. Kaya't ko apanawan ni Paul. Nga uray amok nga adda relasyon nyo. Nga kasano akuan. Nang runa tadan anak mi. Ay ayaten nakakadi ni Paul? When, Grace? Ay ayaten nak. Amin na pagsayatak. Aramiden na. Iso apang nga asim. Ipabusoy mon kanyak ni Paul. Maawatak mo apay nga adda lang arudan ni Trina iti biyag mo. Ngam inaram nakpailaan. Ita, awan mo't siguron timakon na Paul. Tinulungan ka iti panagpas ngay ni Trina. Kwartak ti ginastos mo para kanikwana. Amin akayat mo, impaay ko.
Kanayon ka nga umutang iti kwarta. Kat ikan kalata. Nga oray saan ka nga agbaybayad. Grace. Nagpus ko laon ay ti rupam. No aging nga iti gatas ti anak yu. Kat siyak pa'y laang ti aggastos. Grace. Lipatan kan. Kan saan kan ngagpagpakita pa'y kanyag. Ay ayatin nak ako nam. Ngam pagbagbagasan naklagayan. Pakawanan na, Grace. Dak kayatin amang ngagnoan yaman ti ibagam. Maudi day to yan apa nagkita ta, Paula. Saan ka kuman ngagpagpakita pa'y kanyag? Nagsakit a panunuten tinapasamak iti love life ko, Mr. Lonely. Ket aging gaita, makasangitak tunggal malagip ko. Ati inayat ko a lalaki, ket kwarta lagayam ti kayat na kanyak. Naimbaglakit din, tasaan ko nga impaay ti amin ko kenkwana. Alakastan, ket agyaman ak iti panangidrama yo, iti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Grace. Agyaman ak pagayam Grace, iti da ito'y apakasaritaam. Husto ti naramid mo. Asaan mo nga impaay ti amin a panagtalek mo ken ni Paul. Tano kasta tinapasamak, nalabit nga agparparikot kakumaita. Ket kasta ti aramidem, no addanto pa'y sumaruno a boyfriend mo. Di mo ipaay amin a panagtalek mo. Ala, ikarigatam ti manglipat, Grace. Tadumteng to ti lalaki a naikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Grace iti La Trinidad Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ani. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo aming papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo kandiag ita ket impatulod ni pagayam ang lovely iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Dua kami lang ngagkabsat kini manong ko. Nagbalin na dakila parikot iti pamilyami ni manong ko at Charles. Naminado ngamin daytoy anabasted ken linoko dagiti bababae nga inayat na. Ket gapu iti daytoy nagbalin amang martek. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam ang lovely dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Marlene? Ayan mo, Nay. Di kalaan ng tururayan mi. Ay, napasensya kayon. Sana ka makasurot ita. Anya? Adak ngamin diti ospital. Anya? Sana ko na nakaawag kada kayo. Taintaray mi ni manong ko diti ospital. Ha? Akay? Naan ano? Nabartag? Natinag kat na itugtog ti ulo na. Ha? Katjak mo, no kaano kami ang makarwar ditoy. Jak kayat dito ospital. Kayat kon ti rumwar. Asino kumamot ti mangayat ditoy ngay? Irward ako na. Di mo ipilit. Ako na jay doktor, asaan pa'y ang mabalin. Nakaro ti pa nagdara day taulom. Aglibasak dito eh. Ay, di nakibabain manong. Anay ko. Ay, maban kami ko maagpiknik ka nagitipada ka maestra. Anya ngay kat adda ka mo dito ospital. Ha? Masapul pa'y ayang amin abantayan nak. Kat, asino ngay kumati sa bali amang bantay kan ka. Lakay kan bakit dananang kan tatang. Di
kanto mat ngamin agnaknakam. Panay sakit ti ulo ti ipapaay mo kada kami. Kat, kumusta ngay ni manong mo, Lovely? Saan ka no pa'y amabalin arong war iji ospital ta obserbaran da pa'y? Ay, unay kit di daytan akabsat mo aya. No makabirok la kuma iti babae ang mga yatkan kwa na itinapudno. Patyak, agbalbaliw mo't siguro. Kat, asino nga'y kumati mga yatmat kankwana kat may sama tamang Marta? Ikarkararag tayo lang nga agbalbaliw. Kasanuday tan? Agabsintak manin iti trabaho? No awan la kumatiray umak. Siya kunti mapan agbantay ija ospital, anak ko. No saan kumamit nga agulaw. Siya kuman. Bayan yun, nanang. Siya kunti mapan agbantay. Ala, ano samdi kabsat mo, anak ko. Wan, nanang. Inakbalo na ni Manong. Amangan kit din no apaan na dagiti nurses ija ospital. Dapat labinda taulo ma. Nakaron sa tipan nakaitupak mo ha pare. Di nakman katakatawaan duro. Kahit kunti agawid. Kunak ngamin no nagawid kan, idinalpas tayo nagiinom. Agawid ako man. Kami na ikaglisak ngamin. Ha? Kahit kunti rumor dito ospital. Sayang, nag-birthday pa iti may sa barkada tayo. Wanto sawa ka naman ng tiinom. Anya? Ay. Sa anak tayo mo ta makarwar dito eh. Absent kan tong harod Ang pilitak ti makarwar iti kabiitan na panawan. Diyak kayatan dito ospital. Makauma. Ta sino kumamot ti mga yat nga agyan dito ospital. Puro agsaksakit ti makit-kitam. Ingala. Inakon. Saan ka nung agbalin nga agbayag ti bisita? Sige pare. Katagyaman ak timay ka. Damdamagan ni principal no apay nga absent ka. Agbambantaya kay ospital, friend. Jack ang mga dagayang manong mo Manong ko ama Marta. Perhuisyo. Aya. Panay problema. Awan lang arudan trabaho na. Puro barkada pa iti aramidan na. Dumawat pa iti paggatang na iti arak. Itata na ospital. Siyak lang arudan tinaggastos. Siyak pa iti agbantay. Single. Asino ngay ngamin ti bangayat? Si Kamat. Sobra Kamat. Kat, papanam nga rod ita. Adamat awit mo at termos. Ija ospital. Ay, umayak man nga rod. Total, nasa papaymat. Bisita man day tamanong mo. Wana. Umay ka, tayam amo ka ni Manong ko. Manong, prognosam day ta itsuram, ta adamang sarungkar kan kagayam ko. Anya? Ni Marilyn, co-teacher ko. Sino tinang ibagakan ka mga yab ka iti katrabahwam amang bisita kanyak, ha? Dakas aya. Kababain! Wan talaga akababain no saan anasaya ati panakisaritam kan kuana. Hello? Aday tan. Ha? Marilyn, ni Manong ko at Charles. Manong, iso ni Marilyn. Hi. Nagwapo gayam ti kabsat mo, Lovely. Ha? Kaano ka ngay arumwar, Charles? Ha? Diyak mo. Ala, intan Marilyn. Takayat na kano ti agina na. Kayat na ti agmaymaysa. O sige. Bye. Agpaimbag kawan. Ha? May kan, intan. O sige. Marilyn, pasensya ka ni Manong ko ha. Managbabain ngamin. Ay ngam na nakainom, awan babain man. In fairness, agdalanghana. Anya? Ay, adon tilangan ko iti trabaho. Kaawan ton ti masweldo. Pagbayad pa dito ospital. Magastos manen ti kakaiso na a pension dananang kantatang. Bayam. Itun makarwarak dito eh. Nagbiro kak iti trabaho. Nasayaat mo ta. Un gayam, Lovely. Taga ano day di Marley nagayam mo?
Taga Santiago. Balasang kadipay dayjay. Single pay mati amok. Apay? Awan. Korsonadam. Tilay bagbagam. Mabalin at tulungan ka. Ereto ka kenkwana. Ngamne, naskan ngagbalbaliw ka, manong. Kababain mo't ano mamartak ka. Maestra dayjay, manong. Saan basta-basta? Adulamin. Apay kayat nakmat. Kastoy di maibagakan ka, manong. No talaga ako sunadam ni Marilyn, ay kat alaa, agbalbaliw kan. Iti kasta, saan mo't anak kababain iti gayam ko ang maestra? Lakay! Lakay! Apay aya? Andan ni Charles! Nakarwarkan, Barok? Wantang. Makastrek ak matlangan iti trabaho. Itatan na karwar ka, anak ko. Aginom ka kalipay. Kakaasin ni ading mo anang bambantay kan ka. Kan iso tinaggastos iti pan naka-ospital mo. Sapay ko matagbalbaliw kan, Charles Barok. Huston ti arak. Awan maitid nakin ka nasaya at dayta. Imbag man, tanakastrakan. Wala, tanakarwar mo ni manong ko iti ospital. Kat, kumusta ngayon ni manong mo? Agpapaimbag iti balay. Apay adi mo imbagbaga. Guwapo gayam ni manong mo. Kanya? Kat no damdamagan na kamat kanya. Talaga? Agoray ka, taintun mo damdama, kalpasan ti klase, agsarita ta, okay? O sige. O sige, mapanakon iti klase. Nanang, ayan niya ni Manong. Awan mat iti balay. Remuarmat. Ay, saan pa'y une na imbagan, napanman nga ta na ginuman? Jak mo imbagak mo't kankwa na asaan nga agin inom. Saan nga agimbag ti sugat na no uminom manen iti arak? Detan, isumot ti sumungad. Saan samot anabartag? Manong, nagapwam. Napankan sa manen naginom. Saan? Uy, gayam, pakpakamustaan na kanya Marilyn. Ha? Talaga? Manong, agbirok kan iti trabaho. Tapno maikari ka kankwana. Unmot ngamin, anak ko. Kaya't minti maadaan iti manugang. Amangan no ison ti urayam. Nang, papas ni Charles. Mari Charles! Charles! Umika, agshot tayo! Ay, paspay lang mga pare. Nagkapam. Nakasukat ka. Napanak man nag-apply iti trabaho. May kakit din, tagshot tayo. Saan pa'y lang? Tani, nagpapaimbagak pa'y lang iti sugat ko. Good boy kan samatan. Saan ba Doro? Ala, intun sumaruno nadanggayan kayo. Lovely. Anya di ko na ni Nana? Ayabam ka nun dagiti kakaduam a maestra dito'y balay? Anyamat ni Nanang, kunakadina ibagbaga. Ha? Kaya't mo nga isikreto kanya? Birthday nga ni Tatang. Iso nga inimbitarak ida. Umay ka din ni Marilyn. Natural. Ay na, kababain pa yan. Pagbainam ko ma? Jaksam sumango? Gundaway mo nga arman ni Marilyn. Anya? Agsarita kayon to. Tili bagbagam. Oy, agibarbas ka ha? Agporma ka! Uy, nagano ti bisita yo Charles. Katrabahuan ni Lovely da kita. Uy, kurang nga rod mistra da kita. Dapat dita jay principal da. Mayak ko mga mabainak. Uray sa karot, mabainak may antang hamin ita jay korsonada ka maestra. Oh? Umay kakit di. Mare, mabalin ti agitugot iti arak. Ay, sana mabalin. Kababain. Kababain ka ni Marilyn? Uwan, kababain ka dakwada amin.
Mamaestra da kita. Anyalangan ti may bagadan, wag babartag tayo. Bawal pa ilaan ti arak ita, pare. Charles? Ma'am. Saan ka nakita itay Adak lang dito'y likod, ma'am. Kumusta nga iti sugat mo? Kitaak man. Nagpiglat mo't gaya man. Nasakit ka di pa'y? Kwa. Kat, kumusta kan ngay? Nasayat latamit, ma'am. Marilyn latan tiyawag mo kanya. Basit lang mo tinagdiferensyaan ti tawenta? Saan ka di? Marilyn. O sige, inkamin ha. Ur-urayan da kong dagiti ko, teachers ko. Mapangkamin. Bye. Sige lang, Marilyn. Kumusta di sir kam atrabaho, anak ka? Naminado ako na nag-apply. Gamsandak mo't nga awatin, tatang. Sana ka mapukawan itinamnama. Ag-applyak tulat ta. Nasaya at mo itnukas ta itanti ka panunutam. Agbalbaliw akong tatang. Ay na, wit maragsakan kami kaninanang mau. Sapay kuma, tagnanayo ng dayta. Mabit laang. Charles! Umay ka kumapasyaran dito'y balayo. No, at dapan nakabalin na. Sure. Umanag ka, Charles. Ada ka di ka, Tuam? Awan. Di na magkukinilabli na ito'y address mo. Isungay mayak. Kasta ka di? O sige umay ka, Charles. Iti sana nagbayag, nagkalay sa damanong ko at Charles ken ni Marilyn, Mr. Lonely. Nadanda iti dua nga anak. Idi sana makabirok ni manong ko iti trabaho na, nagabroad da ito'y. Kasladyak patyen, agapo ken ayat, nagbalbaliw ti kapsat ko. Alakastan, katagyaman nakiting ka pa ng idrama, dito'y surat ko. Ito'y pagayam mo, lovely. Agyaman kami mat, pagayam lovely, iti pa nang ipatulod mo, iti da ito'y apakasaritaan. Talaga, nga adu ti maramidan, ni ayat, iti biyag ti may sa atao, akas kinimanong mo. Anak ko naman nagbalbaliw, gapo ken ayat. Ket dita anapaneknekan tayo. Ano da duma ket nabileg ni ayat. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam ang lovely. Iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo ani. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaya managpailingad itinagan nga Isabel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami ngagkabsat, kat manipod ubing kami, nalakamin ti kinarigat ti biyag. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Isabel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Pinanawan na kami matahan lakay. Kasano kami pa yan kadagiti anak ta. Apay ngayon batin na kami, tatang. Asino pa iti kaduami kada nanay? Orayan niya pa iti araraminan tayo. Di tayo may suplin ti Agos ti Amayo, anak ko. Pagpaglading ita kada kayo, Mercy, ating ko. Nung akseptar niyo ko man tinapasama, tapno makailiw-liwag kayo. Uwan man mong. Ala, anak ko. Agsagana kayo, anak. Tainton madamdama. Itulong tayong tibangkay ti Amayo. Iti pa kaidulinan na. Isabel, anak ko. Agbati ka dito balay, ha? Aramidam dagiti kabailam nga aramidan. Taikuyog kumot ni manong mo iti palengke. Tapno adda katulungat. Wan nanang, di kay madanagan. Agluto ak tupay ainton malam. Nasaya at no kasta. Oh, Allen anak ko, nakasagana ka ka din? Wan nanang, ingkargak pa ni Jebag ti balon ta. Alang arod. Ay, ano sandak at tulungan no kastoy nga awan serrekyo iti pagadalan, ha? Wan nanang, kasi kayo met no di kay tulungan. Agyaman ak no kasta, anak ko. Anusan tayo ti kastoy a panagbiag tayo. Agsinublat kayo nga itugot ko iti palengke. Ay, anya ngay nga rod. Awanen ti Amayo a katulungak nga agsapol iti pagbiag tayo. Apa yan, Marce? Intugaw mo matlatan di ta kapit-pitakan. Kalahat nga minti panagulaw ko, Manong. Ne. Hapay nga'y ading ko. Nangan ka di agsapa. When mat, Manong. Mga nubim mabalaman ng ti blood pressure ko. Katinanam nga rod ading ko. Kat numarik nam adikan agululaw. Agawit kayon kan ni Isabel. Ituloy yung latan no bigat ti aramidin nyo. Saan ang mabalin, Manong? Masapol ang makitangdan kaming agsak ka. Tapnada pang nayon ko iti ururnong apagbayad ni Alin iti pagadalan da. Di ka madanagan, Manong. Basit lang nga ina na. Sumaya at ang tirik na. Nanang, agawid tangaminan Uray ta intulokmot ni Uncle Celso. Masansan nga minan ti panagululaw yo. Saan ang mabalin, anak ko? Sayang ti aldaw. Kan may sa kurang pa ije kwarta kapag bayad ni Manong mo ije pagadalan da. Adamot siguro tangdan ni Manong ije nakikumbuyan na, nanang. Saan lata nga umdas, anak? Alang arod. Obserbaram nga usto tirik nam, ading ko. Katno talaga amadi. Iawid mo ti inam, Isabel. Tapno makaina na. Uwan, Uncle. Ay na, anak ko. Kablaawan ka. Kamaudyanan na. Nakagraduar ka iti high school. Agyaman ako na nanang. Kat isagot ko kada kayo to'y diploma. Congratulations, Manong. Agyaman na kading ko. Nalpasan ti graduation rights yung anak. Isong agawid tayon. Intay pagsasangwan ti basit asagana tayo. Ha? Adda ka di sagana tayo, nanang? Siyempre, adda, anak ko. Nang partida Uncle mo Aselso iti tarakan da akalding. Taisagot da kanukan ka iti panaggraduar mo.
pagayaman, nanang. Wala na ko. Ano saman nga isarak dagiti awit ko anatang. Imbate ki Jerwar. Apay akas na tila ngayon, nanang. Madlaw nga kakapsot kayo, Maululawak namin. Anak ko. Allah, nanang! Manong Allen! Tulungan, nak! Natalimaw daw ni nanang! Anya? Nanang! Pagkatak ni nanang, ingkagayap iti tricycle, Isabel. Taipanta ni di ospital. Uwan, manong! Nanang, agpaimbag kayo, Diyak kabaulan akit kitaan kayo akas na tila ngayo. Anak ko. Iruharda kundi ti ospital. Awan ti pangalahan tayo iti pagbayad tayo ditoy. Di yu panunutan day tananang. Rumara kita. Isabel, agbantay ka ditoy, ha? Ha? Papanam, anak ko. Mapanak ijay ili, nanang. Inak bumulod iti kwarta kadag iti kakabsat yu ijay. Alangarod, anak. Ibagam ti husto apakausaran ti kwarta. Kan agan-anad ka kuma. Irwarda kong dito ospital. Tadumakdakkelan ti bil tayo. Saan mabalin, nanang? Agtalinaad kayo dito ospital. Aging nga umimbag kayo. Panakrik na. Katsakon agimbag. Kakaasi kayo nga umut-utang iti busbusan nyo. Insaltam pa yung ti kakaisuna at talon mo. Manong Nestor, gapula kanyak. Awan anyaman na, ading ko. Tinapatag, agpaimbag ka. Kaasi dagito'y anak mo. Kan, nagsardeng pa yan ni Allen, iti panagadal na. Sana bali, nanang. Uray agsardeng akon nga agadal. Tagtrabaho akon. Manong Allen, Uncle Nestor, Uncle Celso, umay kayo kano dito'y kunan ni nanang. Apay ka di, nanang. Dimtengan ti oras. Apa nang isupik ti pulod ko abiyag. Isabel, Allen, ipatpatid kayo, anak ko. Manong Nestor, Manong Celso, diyo ko mabaybayan dagiti anak ko. Nanang! Nabanog akon. Kayat kon ti aginana. Ading ko. Limo kayan ti panang patpat ni nanang iti dakulap ko. Awanin ni nanang, Manong. Nanang! 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 Abay, pinanawan na kami matan, nanang. Sino pa yan ti kaduami? Abay, matan na kastoy. Nanang! Itata na itabo ng ti inayo, amangan no kayat yu asumurot kanyak ijay balay. Uncle. No kayat yu, sumurot kan ni Uncle yu Anestor ti maysa. Kat sumurot mat kanyak ti maysa. Pagyama anak launay ti singasing yu. Ngamsaanan, Uncle. Agyan kami latan dito yu balay mi. Kat agtuloy ni Isabel iti panagadal na. Agtrabaho ak para iti masapsapol mi. Sigurado ka kadi akabaalang, Allen. Wan, Uncle. In nga to damat basit isweldo ko ijay shop apag trabahwak. Gaputan nagagatak ka, no? Alang nga rod, no diyo kaya ti pumanaw ditoy, di kay madanagan. Umay kayo sa rungkaran to ditoy. Agyaman kami, Uncle. Uncle Celso, Uncle Nestor.
Agkulihiyo ka na din ko. Iso asigurado adakkel agat at ti kasapulam. Maasyanak unay kan Manong. Nabaybayan pa yung tibukod mo abiyag para laang kanya. Dudu atalangin ngagbibiyag iti daytoy apagtangan. Iso masapol nga agsalo kagak para ken ka. Saan mo't amabalin amang namnama talangan kada Uncle Nestor kan Uncle Celso? Agyaman Manong. Nung mabalin mo't nga uray jakon agadal. Agtrabaho ak iti kumpormi dita. Basta nadalus at trabaho. Saan ading ko? Nahustuan ako ni titawan. Iso nga agabrodak. Tapno adabus-busem. Manong? Desidido ako nga agabrod ading ko. Kat may salaang ti dawataken ka. Igaid mo ti agadal. Liklikam ti makibarkada. Ken di ka pa'y kumamaki ayan-ayat. Wan Manong. Namnamaam dayta. Hello, Manong. Kumusta ka dito abroad? Nasayat matading ko. Sika, kumusta matanti pa nagadal mo? Nasaya at Manong. Manulaangan abulan, makaturpusa kun iti kina maestra. Maragsakan ak iti daytaan na amwag. Saan nasayang ti bandog ko dito abroad? Agawid ka ko man madanon ti graduation ko, Manong. Sikat ti mangimart sa kanya. Wala din ko. Kaya't ko nga imatangan ti panagturpos mo. Agyaman Manong. Sige medyo matitirik na. Sige ading ko. Ha? Ala Manong, kitaom Di mo unay baybay ang tabagim. Apay nga Manong, agraragsak dagiti bisita. Para iti pa nag-blowout ko iti graduation ko. Hangkas na saan ka mo't anaragsak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ading ko. Gaputa nakitak ti bunga ti panagrigrigat ko iti abroad. Ken panagananos mo anagadal. Apay ni nga rod adi ka makisango kadagiti bisita. Panawan naklatan ditoy. Rumwar ka. Ingkasangon dagiti bisitam. Apay namin Manong. Madingarot ti tiyang ko ading ko. Ha? Kasla makabakbakwarak. Ala Manong, manipod adda ka iti abroad. Dayta tiyan mo ti kanayon mo nga agalon. Kaduan ka laangan nga agpa-check up inton bigat. Tapno maamuantan o anya dayta. Di nakpakadanagan ading ko. Alakit din. Panawan nak dito ay taing kasangon dagiti bisitam. Isabel ading ko. Agsubli ako ni Jabrod inton umay alawas. Agan-anat ka dito ya. Nang runa kat balasang kan. Kunak man di kan agsubli iti abroad Manong. Adamot ton bukod ko apanggedan. Sangwam kumamot ton ti bukod mo abiyag. Mga sawa kan Manong. Iso nga rod nga agsubli ak. Tayin to nagawid ak. Mga sawa ak tumeten. Agpaiso Manong? Ay na, magagaran ak una yan. Kaili kong ti adamanang na. Una yun to'y ading ko aya. Ngam, aguray ka Manong. Apay ngay akasla kumut-kutong kamot. Agpakonsulta ka pa'y kumaiti doktor. Sakbay nga agsubli ka iti abroad. Kas itinako na ako na ading ko. Awan anyaman na daytoy. Di nakpakadanagan. Happy wedding, Manong Allen, Manang Michelle. Bendisyonan na kayo ni Apo Diyos. Agyaman na kading ko.
agyaman nak unay ipag. Ay na, nakaragrag saka. Kamaudyanan na. Nangasawa kan manong. Addan kadwak nga ipag ko. Agyaman nak ipag, taimbilang nak amanang mo. Kat sigurado nga agka-vibes ta. Siyempre. Apo, nagmayata kitaan tila ngayo aduaan. Kasla kayo matsingin. Siyempre matamanong. Kan adistwan nyo ti aganak tamagagaranak amaaddaan iti kaanakan. Anya? Talaga ka mo ta. Ay ko. Tulungan na, Isabel. Manong? Michelle, bakit? Apa yun, lakay? Tiyan ko, kalat man na nasimbagay. Allah! Jackson kabalan. Manang, ipandan ni Manong ni hospital. Sige, itarita ka ni hospital. Sanan? Jagbat na siguro makalasat. Saan ang mama ni Manong? Itarita ka ni hospital. Michelle, bakit? Isabela din ko. Jakon kabalan ti sakit Amerikanak. Manong. Amo ka Jakon nagbayan. Pangasi ang malin. Pinakampanawan. Awan lang arutan tanan ng kantatang. Kita panawan na kami, Manong. Sana na mailimad ka na kayo. Dantaning tibiyag ko. Isungarot nga impilit ko ti rumori di ospital. Michelle, lagi pam ko ma. Nga ay-ayatan ka unay. Pakawanin na ko ma. Nga taman nagkurangak. Iti pa nagdanata nga agasawa. Ay-ayatan ka matunay, Alin. Ngam pangasim. Di na kampanawan kiniadin mo. Jakon, kabalan. Isabel, ipatpatag ka unay. Kat mabilang magyasawa man ni manang mo. Hindi mo ko magurkuran. Manong, Alin. Uncle Nestor, Uncle Celso, ganda kayo amin. Aywanan niyo ko matisalon at yun. Alay. Tapno di kay maipada kanya. Anakaptan itinadagsa na sakit. Gapo iti panang baybayak. Iti saludat ko. Alin! Alin! Kabalang dayta! Alin! Sakit mo! Manong! Alin! Pimusay ni Manong ko, kat nagawid matan ti asawa na iti lugar da, Mr. Lonely. Kat da Uncle Nestor kan Uncle Celso, titimmakder adadakkel ko. Nabayag pa apanawan ti naglabas, sakbay ang nakailiw-liwaga. Kastan, ketagyaman ak. Tuy pagayam mo, Isabel. Isabel, pagayam ko, nadagsan unay ti panubo nga ingkas sinaranget. Gapo iti ipupusay dagiti ipatpatag mo iti biyag. Ang gaman niya nga rod, di ta amin ti pagtungpalan tayo. Ket ala, ituloy mo ti agbalin anatibker. Kan ituloy mo ti agaramid iti nasayaat para iti biyag mo. Ti Apo ana marswa ti mangbindisyon ken ka, pagayam ko. Bueno papagayam, ingka nanggagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagayaman nagpailingad itinagan nga Isabel, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ernalyn Anchong, ken iti mat direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.